Aj, boli. Aj, nešto me. Majko, ma šta ti je sad, bre? A gricka me tajo, nešto, ovdje me boli. A šta te gricka, Ne znam dite? ja šta me gricka, gdje su vam nurio, a gdje prvo za A kašter. sve te ne jeblo, nema ni nurije ni kombina. Šta je sad? Pa ti neko će moći na te za kašter, ne mogu više izdržati. Da zovem bolanca. Pa zov bolac, nešto me stisnu kod da ću roditi. Drž Aj, telefon. sad još više gricka. Drž, šuti. Aj, gricka, tata. Stani. Halo, jel bolanca? Jeste, gospodine Volko. Imam problem, sin mi je čudo bolestan. Da, koji problem ima? Pa nešto ga da izvineš gricka. A gdje je gospodine Gricka? Samo, gdje te gricka? Ispod telefona. Ispod, Svetani, i kaže ispod telefona. A gdje mu stoji gospodin telefon? Da, ma na trbuhu Svetane jeblo i tebe. Nego dite da te pitam, ja bi da zakažem, on kaže da bi išao onaj da izvineš bubanj. Nije problem, gospodine. Kako se zove sin? Medarević Omar. A sad se presti. Samo malo da vidimo. Evo imamo sljedeći termin, tačno za 6 mjeseci, 17. februara, ako to nije problem. Kaže 17.2. da ima termin. Pa nije problem, ja mislim da će Nurija napred kombina do 17. februara. Alo. Evo, brate, izmučli me, čitav dan bio u bumu. Ne znam nija kopali spomeni. Našli jedno 300 drobi bureka složeni u meni. I doktor šakama izbacivo bureke iz mene. Kaže da je ostalo još 120 komada bureka u meni, da će to hođa iščerati iz mene. Dao mi je i upitnicu za hođu, ali nema tata, evo, ni Nurije, ni kombina. Ja ne znam kako ću pješice kući zakon dušu. Eto, ništa, tata, evo ja ću krenuti polako. Hajde.